Karlitang oribal te mga phan apran karmudir puthak hampang songatung ema phan pinpuralo ke paja. KSA sai hemalong pini KSA, KFA, KYA, Kuya, Jakas, Kaya, Karbi Anglong Women Justice Forum, KSYC asongatung pen Pherangke me ini ponsi laso pherangke me kang ni ponang koki Bini Karbi Anglong Autonomous Councils EM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Karlitang oribal te mga phan taparalong ahunialam ke puthak pinpuralo pajerpo. Bangso pinpuralo along ke jongdun ke Prabjin pen Assam lapen Meghalaya aduyo hoy thir thip nangji lapen Karlitang oribal te mga hemasora tuma phan 4th grade borengang hoy pekpo nangji. So si border angkang kaching thora sayamo deng nangji. Assam lapen Meghalaya give and take policy along Karbi Anglong echata parlupon pedet nangji. Karlitang oribal te mga phan ahok perakang sai kelongcha phan kumatsi apran ke enma laphan nahok penta nep nangji pu pinpura lolong ke hang padupon pulu puta KFA mepu tingkuing ti KSA mepu budhoterang Kongchun Bang Barnabas Killing KSYC Kongchun Bang Longsodar Ingleng KWJF Kongchun Bang Priscilla Terangpi Kuya Kongchun Bang Roshan Teron Jakas Vice Chairman Samsing Hansi Kuya Dun Mepu Moses Teronatum Pherangke me kang ni hot ninjepong News Desk Report News Fast Karbi Anglong Osi alangi hasan ak kumlim samila tapat long selam pon nanti ko selam yang cuma dulu asi pini la bang solam the nilitum same karena long Thomas Council asiam akhai to dalam long hang masa mini tu la bang solam the paklang namo ko penalang isame la bang so kumlim la bang selam po pulo la depen that mix of king alangi han same alangi sumar tum han same that job compensation ground pet alang platform pera sakuri same ki ponje phansi nilitum chunuri ponlo la ke alangi oribal timung hemaso pera curi itu malam ini tumpak lampen alang lepas same pibon ko posik ni lamcam bilo pasti kirang jelangan ni ana bang same nir tum lam se lo bangso akache songolong man ke kanton dari mas itu cuni ni pono athema ini tumong bong kardia khai tumong bong kumane lang di cok kumane lang lagi cok cipu nona kisu ngapor bang itu kachi jong manje por kalilo nona por bang ke nang li sigi cok man li sigi cok cima kachi punang je por kalilo nona por bang ke 1951 pen that adu ya boyalo pini anda mera tak permanent solution ka vidya jone basi kumane party phala ni tumki pudam kali setame 1951 dan pini sampai ada permanent solution ka vidya jone si pini la bangso na pusan alam ki sampai kidam tang pro lo sampai tum polo kidam tang kandri lo sampai tum polo pini dak tum tapat lo sampai polo kapen kirang jilang bang ka an si tum hoila basi kacunuri bangke permanent solutions bangke dat ili tum border area apan manggil tum nang direct nang ko bang sidi tum demand bonlo basila kadok kawe demand sami nang tum handrat tum itu pachinilo lapen nung kirang jela asam chief minister masami tum citong nang salah so citong nang malam bangke nang pe diputang te basi tum labang sini tum sikon basi nang tum kadok Assam lapen Meghalaya atu give and take a polisial law Karbi Anglong along li godon derna lapen Meghalaya government akan itu Karbi Anglong penisia message ki ponji ini ki hang bang la pulo border tu thaga bang na itu political transparency bincong iri lapen lada Karbi pen khasi Karbi pen jiania Karbi pen pena kaso haku pen korten mutiang bong kedo isam pen kedo nanglit tum ron mainak kurji mate sunduk sojak tomon ke wadi kan Meghalaya pen nang claim ni la pendil tum Karbi Anglong Karbi akhe kumantu ni da la person kamat harabe Meghalaya state integrity bang nil tum nangi dunia thayari stame nil tum along ri echet nanglit tum parlo pondeji tu bang nil tum nang chedon tekje lasi ladak nil tum union ministry of juning kan tu ngel ko hello je Assam lapen Meghalaya tu give and take a polisial law nil Karbi Anglong autonomous region basa integrity kena hok hidaji panang itu Anglong na jiyo pen nang ragun pamilya lapen union government tu nang tekalun pamilya itu sendiri tu kadok organization tu penta central government anda juri itu dia posisi Karbi tu kami cesonang ko plus so jongsi isi agreement pen uku desi ke cingmai agreement dapat kusunda la social saudara dia polo tamai ke chok chege kumalop lang den ini West Karbi Anglong district administration law and order kung ke chok che polo si jong kaman ko kasi
alangli inut kaino bege dam julo sidame plodak tapat ki border pinagama kapantang ni hula sorong kirtit ke doklu thegi pan tinggalan ke pamotekan mopen jones sidame ninjelo je alangli somar pan goreng bar sati ponanti tapen statue sidame selam pinanti tapen hodak development ke lele amoka dam loklang re ajo akan tinga por khul khanduli meghalaya park natubangge turja tak kadeng long nat ke ting sir jin someni osila so kutha sidame pinin to CM saran sidame la solam ninje dekano tapen tong se koten so mering hing sidame hing dampo tapen kodak kaching tu nai asai sidame kwenko nai kusi dekano tapen non e prangewan dielong sudah apa VDG pan mudak border along security force tenangan ke ketonggelan donanji lapen hula pupen biasa lapen unused mate hula pun lapen alam thi je juga namtan son insiden prepare ko rojin sidame agreement do matik lapen elitu mapart nat sidame hengki celong matik hula so agreement avetik ke hula pu arat nanti taparara kalau pun tumbang ke cedon detik si non mata si klinglan lalu itu mesti namanya government anjurin ridun kantung lapen anjurin ridun kantung je ini itu laso ini longle songai cerot ajensi nora nobe pandam julo kot alang itu mesti namanya aning long manggil dokogi yang hidup dokogi lalu so agreement abetik ke sorkar kan laso agreement kapan cetohi pan kuku taningat kapan samye pan plus or ni city man council kan sistem Assam Sarkar kan sistem both Meghalaya kan Assam Sarkar sistem mega chingwai kan so solution man ke manji ban suchun kan tum kali belum de la solution sudah ke lagi julun ne plenum esi tambombo permanent solution apa elitum matha poni rasul so pillar sistem hangnoda apa sistem re-erection nahi apa re-installation nahi kali belum de elitum sonsi ninche so